Base na un survey a Conduci del año 2015, aparece que talina top 10 el país na asunto de child pornography na entero mundo. Incluido na mga rehiyon na país na alto caso de child pornography, el National Capital Region o NCR, Region 3, Region 7, Region 9 y Region 10. Por medio del datos desde un non-government organization, aparece que tiene 4 reportado casos de child pornography aquí na Rio 9, en particular Alinalilo y Zamboanga del Norte. Meron tayong recorded 4 cases, pero 4 cases from Zamboanga del Norte. Pero yung nature ng case is cyber pornography, pero hindi siya reported sa DSWD. So I believe since our partners are from the PNP and other agencies sa IACAP, we believe that perhaps they have received some report. But on our part, wala kaming documentation as far or even a simple report on that cases. Según con el National Project Focal Personnel DSWD Saina Darwin, considera según sila con este como un seryoso asunto de enfrentar comunidad. Por medio según el Project Stop Child Porn PH del gobierno, él puede intensificar con el campaña para terminar el child pornography por medio de reportar na concerne agencia y autoridad. Kasi nga, iniisip nila, normal yan. Kasi nag-umpisa sa pagkakaibigan hanggang sa advanced relationship, etc. So, hindi na-realize yung abuse and exploitation. So, pangalawa, walang nagre-report kasi nga, ito yung income-generating activity ng karamihan sa mga perpetrator dito sa Pilipinas. So, ang katwiran na laging sinasabi ng mga bata at ng mga magulang, hindi naman po kami na-abuse. Wala talaga sa kanila yung elemento ng abuse and exploitation because ang iniisip nila, hindi naman kami dyan nahahawakan. Napipicturean lang naman kami or video lang naman yan. Base na survey a Conduci al gobierno, aparece que mayoría del mga víctima de child pornography ya incluyen esta actividad por causa na pobreza, el otro por causa na curiosity, mientras el otro por causa na lack of awareness acerca este mala actividad. Por medio según de un web portal que el funciona na año que viene, el queda este como el centro del campaña del gobierno para terminar caso de child pornography na país. Cristal Almonía, Dateline Zamboanga.